Hari ni kita ada kelas untuk belajar on VVIP Western Cuisine. Antara menu dia kita mushroom soup, garlic bread, pan fried salmon, sea salmon with lemon butter sauce. Right. Sedikit bawang putih. Sedikit jangan buat bay leaf lagi sebab kita nak blend, nanti bay leaf dia hancur. Kita masukkan mix herb oregano, thyme, sikit mix herb. Bismillahirrahmanirrahim. Buat air sikit, sikit je. Masukkan butter. Okey.